دما خوش ببینرین هجا ایرو 23 تیر ماه 2024 روزان جیم روزا سه شمه بوی رو گشتن هری سر که و هری بالکش همین لسر آستا هرمی و هم جن لسر آستا جهان رودانه مجوره پیشکش بکن ل وکه هرتم دسپیک چند سر نوچه اینسیاتیفا آزادی ریبر عبدالله اوجلانی سوریه لدجی جزای نوین لسر ریبر اپ و گرتین لی امرالی بانگا چالکیان کرد. فرمانداری گشتی قصد مظلوم عبدی گوت دانوستاندنین به حکمت شامل هنه لی حتی نهال لحف کرنینه. لرقای شروان قصد با اپاتنک طایبت سرچته که داعشی گرتن. جاودریا سوریه اشکره کرد که دولت ترکیه 400 چتین خوین جسوری شاندیه باشوری کردستانی. بری بینرین هیچ افسر نوچین مبون اونها جمع برفره یا بلتنا خوا یا ساعت هفتان جوره پیشکش بکن لهمبری تجریدا لامرالیه هر کود چه برتک زیده تر دبن اینسیاتیفا آزادی ریبر عبدالله اوجلان یا سوریه کمبونا جنان و مجلسا مالبات شهیدان جزای نوین لدیجی ریبر اپو خاطن سپاندن شرمزار کرن هاتا گوتن و گل لدیجی ویه که بریارداریه که خورد رابن سرپیان لعالیه کردن جی پلانسازیا چالکینج بو آزادیا فیزیکا ریبر اپو ین کوبه لحرمی بین لدار خستن جی اشکره بو. انسیاتیفا آزادیا ریبر عبدالله اوجلان آسوریه جزاین دسپلینی دولتا ترک لسرگرتین لامرالیه سپاندی شرمزار کر. انسیاتیف داخویانیا خویال سر مجاری ده بالکشان سر سوجین در مرووین دولتا ترک لدجی ریبر اپو ده پیکتینه. انسیاتیف گوت افکریارین دولتا ترک دکمن خانا کریارین در مرووی یان لدجی گلی کرد ارمانجاوی که ده شخصی ریبر اپو ده تولیج کردان راکه. انسیاتیف وانگل ریخستن دسته، کمیته و مجلس ناونتوایی و یان اروپایی یان مافین مروفان کر کل همبر وان کریاری نقانونی به ارکا خرابن. هر وها دا خواست کر کوهین بیتر بینگاوا ناونتوایی یا جو عبدالله اوجلان را آزادی جبرزگرگا کرد را شار سری به برفره کرن. تستمر السلطات الفاشية التركية بفرض مجلس كومبونا جنان و مجلس مالبات شهيدان جي بداخوانية كي بريارانو يا جزاين دسبليني يا در حق ربرا بود دركتية حتى سيمهان شرمزار كرن. داخوانية دوها هذا قوتن دولتا ترك هر جاري بجزاي كينو ريل بر هفديتنا بريبرتي ردقرا دوی گلی ما بمزن و بچوک خواه لهمبر بریاریم به ویرنگی را بسر خواه و ارکا خواه لهمبر ریبریم روفاهی بیک بینه. لدجی تجرید جی لقام شو آمدکاری مشک گرسایی تکرن. انسیاتیفا گل اقام شوش بووی که آمدکاری دکر راگهاند کومش و 25 تیرمه پیکوره ارمانجا سرکه یا مشه و شرمزار کرنا تجرید و آزادی فیزیکی ریبرا پویه مشل چرخره سونیا باجر دسعشش و نیوان ده ویلدار بکوه. انسیاتیف بوی بونه بانگ لحمو خلق قام شلو تباهی باجارین دنکر کو بشداری مشه ببن. مجلس کنگرس تارجی بداخویانیه که اشکره کر کجبو آزادی ریبر اپو و زلال کرنا روشاوی دیرز چالاکیان لدار بخن چالاکی و هر دو مهین لپیشیا مدورن لدار خستن لگوری برنامه و لحرمی مش جوین و کوم خبات بین لدار خستن سنویزیون بین پیشاندان پرورده و سمینر ورن داین و پرتوکین ریبرتی بین خوندن و بلاف کرن. بری بینرین هجا هر سال دجی تجریدا لامرالی هر کود چه زیده تر دبه جوان پلانسازی چالکین کو و دناوا روژن پیش دجی بینه کرن ما بو بینرین هجا را پار وکر لی نها دوان کلیانده لباجر حسکی گلی حسکی کو به همو پیکاتین خواه لدجی تجرید لقادان و همام راست بری خواه بدین مشا کوش بو آزادیا فیزیکا ریبر آپو تیر دار خستن و لپیامین خلک حسکی خواه دار بکن. يا شناطة شهادتش
شهید رهبری تکوشی نامه ساخت کاری نامه شهید نامه شهید نامه نهاشی لسه قاده کنگرستان هم هوا شهری را صداوت بکن بله بیدرین هیجاف خلکی حسه که بو انها لدجی تجریدا لإمرالیه ده نوا چالکیان دبون اومجیم بشک جه هلوستا خلکی حسه که لدجیم تجریدی بو بینرین هیجارا پار وکر جخواهر ده نوچامایا درزی دجیم تکیلداری تجریده یه پارێزerên ریبر اپو رازی استرکو نوروس اصلا درباره تجریده ده آخوین او گوتن داخونی کو سیپیتی جبو آژانسا آن فکری نه لگوری پیشنار تسپیتین بری او بریارین دادگاه فی مروان یا اروپایی جبو موکل ما بریارین رژیم انفاس یا گرانکری جدناو ده ناین پجراندن هر وقت تجریده لسر برس اجران مشارکه نتویه دوی همو کل لهم بریویه که خودی هلوست بن. دوهجارا یکم سیپیتی جاجانسا آن فیره درباری تجرید ده پرس برسواندن و دیار کر کو تجرید نای قبول کرن. تاوی حمو فکاران جی سیپیتی گوت دماما پیدوی پیدیت ام دکارن سردانا امرالی بکن و جه تجرید مطلق اف برسفدا معامله خراب بنینا. جه پارزر امبرویا حقوق یاست سالی رازیا استرک درباری ویکی ده آخوی. رازیا استرک دیار کر کو سیپیتی ده هلوستا خویاد درباری تجریدی ده بإصرار او گوت. اگر حکومتا ترکیه لگوری پیشنیارا سیپیتی تف نگره سیپیتی دکاره پروسیدوره که بده دست بکرن لیوی یکی ناکه. بریارا آذربایجان جاردن نشانی مدده که سیپیتی لهمبری حکومتا ترکیه خودی نزیکاتیه که بستاندارد آجوت و بویرنگی خودش فیرت که. رازیا استرک آنی زمان که سیپیتی هولده ده اتمسفیره که ولی آوا بکه که اداره و پرسونل گرتیگه تو معامله که خراب لگرتیان ناکه تنی قدغه هفدیتنا بپارزر و مالباتی رهی وها دوماند. داخویانی سیپیتی و بریارا دم مئه هف ناگرن. روشالی امرالی اشکنجه نتنی معامله که خرابه.
جبو موکلین ما قرالین رژیما انفاز یا زاگرکری جی دناو ده نایم پیکانین. سالا 2025 ده سیپیتی و سردان ولاتان بکه لی ترکیه دناو وان ولاتان دنینه. سیپیتی ده هول ده امرالی جندیتی و وره. جه پارێزەرên ڕێبەرا پۆل ئویسەل ئاسلان jî di derbarê heman mijarê de tevlî bernameya bûyera televîzyona me bû û ji me re axivî. Newroz Aslan diyar kir ku dewleta Tirk hevdîtina li Îmraliyê dike mijara bazarê. Dijber ku dewlet dixwaze vê tiştê serê gelek Kurd bide nîşandan. Birêz Öcalan were û saxe bila ev besî we bê. Yani bila rêbertiyê jî gelek Kurd re neke, bila fikr û ramanê jî gelek Kurd re nave par vekirin. Ji parêzerên Rêberapû Newroz Îsel Aslan anî ziman ku tecrîda li ser Rêberapû mijareke netewê ye û ev meselekî netewê ye divê her Kurd rewşa Birêz Öcalan azadiya wî rewşa ya tecrîdê berçavê xwe re derbas bike ku ji bo wî dikaribe çi bike. Senatörê Partiya Komünîst ya Komara Fransayê Pascal Savaldoli ji bo hevdîtina bi rêberapû re ji Wezareta Dadê re nameyek şand. Pascal di nameyê de got ez dixwazim ji bo hevdîtina bi rêberapû re destûrên pêwîst bêne dayîn. Senatörê Partiya Komünîst a Komara Fransayê Pascal Savaldoli ji bo hevdîtina bi rêberapû re ji Wezareta Dadê re nameşand. Savaldoli di nameya xwe de balkişan ser peymanên nav neteweyî û xwest di vê mijarê de destûrên fermî bên dayîn. Nameya Savaldoli ji Wezaretê Reşandî wiha ye. Ji bo bala we bikişînim ser rewşa Abdullah Öcalan weke senatörê Koma Fransayê ji we re dinivîsim. Raporên saziyên parasvanên mafê mirovan dibêjin ku di mijara mafên serdan û têkildanînê yên Öcalan de astengkirinên cidî hene û gel caran gotin ku ev rewş tê wateya binpêkirina mafên girtiyan ên nav neteweyî. Nameya Savaldoli bi domdarî diyar kir ku ev dixwaze bi rêberapû re hevdîtin bike û got bi navê hiqûqa nav neteweyî ez bi taybet jî di çarçoveya peymana têkildarê mafên medenî û siyasiya nav neteweyî û qeydên Nelson Mandela derheqê rewşa tenduristî û mercên girtîmayînê yên Abdullah Öcalan de agahiyan daxwaz dikim. Savaldoli di namê de anî ziman ku rêzgirtina ji bo mafên mirovan, mafên serdan û peyvendanînê bi cîhana derve jî di nav de rêgezeke serekeya peymanên nav netewî ye ku Komara Tirkiyê jî alîkî wî ye. Savaldoli di nameya xwe de diyar kir ku divê parêzerên rêberapû di hevdîtinê de amade bin wiha bidawî kir. Di heman demê de weke parlamenterek dixwazim bi Abdullah Öcalan re di mercên ku parêzerên wê jî li bir bin pê re hevdîtinê bikim. Ev hewldan li gorî nirx û temînatên peymana mafê mirovan e ku Konseya Awropayê û Tirkiyê jî îmze kiriye di çarçoveya erkamina çavderî û teşwîqê de ye. Ez dixwazim ji bo hevdîtina bi Abdullah Öcalan re destûrên pêwîst bên dayîn. Fermandarê giştî yê Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Ebdî piştî gotinên xwe yên şahiya salvegera 12 a şoreşa 19 tîrmehê de vê carî ba awekî hîn berfirehtir têkildarî danûstandinên di navbera herêmên rêveberiya Xweser û hikûmeta Şamê de jî agahî bi raya giştî re par vekir. Fermandar Mazlûm Ebdî dibêje di navbera wan hikûmeta Şamê de her tim danûstandinek heye lê heta niha li hevkirinek pêk nehatiye. Sedema vê yekê jî Fermandarê Qesedê wihatîne ziman ku ji ber ku hikûmeta Şamê hîna jî li ser biryarên xwe yên beriya şoreşê beriya 2011 de ısrar dike ji ber vê yekê heta niha di asteke pêwîst de danûstandinên ku pêk tên encam negirtiye. Fermandarê giştiyê Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Ebdî 12 salên şoreşê hevdîtinên di navbera Şam û Enqereyê de nirxand. Mazlûm Ebdî diyar kir ku şoreş destpêka pêvajiyekî nû li Sûriyê bû. Şoreş destpêka pêvajiyekî nû li Sûriyê bû. Xerîta siyasî ya Sûriyê berî şoreşê cuda bû, piştî wê cuda bû. Berî şoreşê li ser Sûriyê planek hebû. Di hêzên deshiratdar şerê hevdî dikirin. Lê ew re şoreşa 19 tîrmehê li pêşî pêvajiyekî nû vekir. Hêzê parastinê ku derketî ortê tê da destpêkê Kurd bûn lê pişra tevayî pêkhatiyên Sûriyê tê de xwe cî xwe tê da girtin.
عبدی آنی زمان کو دیالوگین ما به هر کسی رهنه لید مجار قبول کردن استاتیو گل کرده پرسکری که که هذا ما ايكو في خواتي دمشينن شيء ايكو ام بيجن ب هذا تحالف را قوارسونا رانا تويرا شيء ب روسارا شيء بدولتي ديترا شيء سازين ام بيجن سيفيرا نبنا تويرا خواتي دمش خواتي كي باش دمشاندن اكون ها ديلني كو فاهي زنا دجبرتي ما بكن يكشي اوا يعني كو يعني ناخذ استاتيا قال كرد ولا شيكرن وحتى انها يعني قال لك يعني ديالوجي ما بحال كثير هنا مجرد يعني قبول كرنا استاتيا قال لك كرد بسكريكك هي دجبرتي اساس يعني بنجي خو جبيه مظلوم عبدی هولدان داوین ترکیه کو دخوازه به شامل هفدیتن بکجین رخاند نا دولت ترک دنگاسی جیاندکی هندر دجی جیاندکی دربا دجی جیاندکی از کارم راحت بجیم يعني درباری سوریه دا روجا یکی دا يعني 10011 حتى روجا هيرو همو پلانین ایکو ترکیه جبو سوریه کرن بالا درکت سر نکت راست دا گرکری کر نالوه درکیه يعني بو بشك جي اوي جي بسكريكي سوري لا ابو زحمته از كانوا بيجم راسته يعني خاصتك بلكي هبه خاصتك تركي جابه حتى بلكي رجيم سوري جبرا نجرتيه برك شرط خد بيجي رد ناكي لبالي بيكانين في زحمته تقولي نيرنا من بس شيء كنا ممكنه لزحمته يعني هو زحف زمان بيجري مثلا فرمانداری قصدی آنی زمان کو درنافبرا وان و رژیم سوریه دوی چارەسەری پیش بکەوە. 12 سالون هم هول ددن کو برژیم سوریه را هرن اوکی یعنی هرن بر دیالوگ هرن چارەسەری کی چون başlanın ki ama yani çarəsəri her davet edise bu ara çebe به رژیم سوریه را çebe yani ام ve bari dana ko çarəsəri gerek hunduri suriye خدا çebe هلی ماده مشكله نینه بسكريك نينا ام هوداني خو هردك انا مبر واجه هوداني خو دوام بكن وداني استانديجي نبر ما دهنا لبرل هباطن نينا جبركو هين رژیم سوری جبو چارەسەری نامده رژیم سوری مظلوم عبدی دیار کرد کو جبو چارەسەری دوسیا سوری جهر کسی را وکرینه هر کسی سوری و هر کسی کو ام بيجن دوسیا سوری را علاقه دار چیزی هربی دبن چیزی نب دولتی دبن يعني جبونا كباب بسكريك ولا چارەسەر كرن ام اول يعني ام ديالوج را فكرنا جبركو ام بيقن عتيدنا لرقه شروانی هزین سوریه دموکراتیک قصدی با اپراسیونی که طیبت سرچته که دنی داعش گرتن. ناوند راگاندنی یا هزین سوریه دموکراتیک قصدی تکیلداری مجاری داخونی یک پارو کرد. ناوند دیار کرد که دوه دنجام اپراسیونی که طیبت لباشر رقه پی خاطر سرچته بناوی حازم سلیمان الجبین بناوی ابی عمر تناسکرن هاته گرتن. سرچته داعش ابی عمر جه باجروک خشام یا رشتاتی دیر ازوریه. اف سرچته لرقه چالاک بو هر وها برپرس فینانسه کرنه یه چته داعشی باجار بوم. قصد راگاند کش با آرامیا لحرمی و چالکین خواهین لدیجی شانه داعشی دوام بکن. هر ایروژی دولت ترکیه داگیرکر و چتین خواه دو گنده نافچا شیراوام تو باران کرن. اف دیمنین راستین جه تو بارانا لدیج گنده نافچینه. داگیرکران گندین تنب و بینی ی نافچیا باجرک شیراوا ی کانتونا افرین شهبای تو باران کرن. آگهی درباره زیانین تو باران دنه هاتم دست خستن. دوشی ساعتین شوید دو کشفین بتوکین دولت ترک جعالی شروانین مجلس لشکری من بجیوه هاتن خستن. وان کشفان هولدانین گنده توخار باکور روشتاتی من بجی بکن هدف. هجای گوتنیه کو ایریشین ارتشا ترکیه داگیرکر و چتین خواه ین لدشی من بجیوان روژین داویه زیده بونه. هر وها تفگرا بالفرین بیم روفجی لحرمی ناسکنه. ترمه 2024 نهادمان کلیان دا شیروات تو باران کرن.
لافرینا داگیرکری چتین دولتا ترکا داگیرکر مالین ولاتیان دست سر دکن و وان مالان جوی جاری دفروشن چتین خویندن هم وقتی وی د بردلا فیدیه ده ولاتیه که دنج ناوا افنی جالیه چتین دولتا ترکیه و هات رواندن لآلیه که دنجیم دولتا ترکیه کو بتایبتی ناوا دمین داوی د نجات پرستیا لهمبری سوریان زیده کریه ده و جاری لإزمیر زاروکه که سوری جاره که دنج آلیه نجات پرستین ترک و بگرانی هات بریندار کرن. سوجین کشتن رواندن و تالان کرنه دولتا ترک و چتین وی لعفرین داگرکری دومنه. د چارچوبه سیاستن گوهرتنا دموگرافیا عفرینی ده کسین کو لعفرینی هاتن بجه کرن بمال و ملکن شنین عفرینین کو بدار زوری کو چبر بونا بازاری دکنه. لگوری چافکانین خوجه کسی بناوی احمد الحجی یه جه چای حسی حلبه کو دولتا ترک و چتین لعفرینی بجه کریه خانیه که لتاخا محمودیه یا عفرینی بناوی عصمت حنان یه جگنده شیخ بیلا یه باجار راجویی به $1500 فروتن کسکی دنه. احمد الحجی سال 2018 اندما دولتا ترکا داگر کر و چتنوی باجار عفرینی داگر کر دست دانی بو سرمالی. هروها دیار کرن مالا ولاتیه بناوی جمال حمید جالیه چتی که کوما مغاویر الشرقیه هاتنا دست سر کرن. لالیه چتین لواء 112 ین دولتا ترک شینیه بناوی من محون عسان یه 40 سالی جگنده دمیلیای مباطای دماوتگریا گنده خورواند. چتیان جبکو نعسان سربست بردن فدیاش مالباتاوی خوستیا. هر اوها چتین پولیسین لشکری دو شینیه بناوی صبحی عبدو شیخو 6 سالی لپیشیا مالاوی لتاخا محمودیه یا عفرینی رواندن. جبوكوي سربست بردن بريا تليفوني بمعلومات آخرين وقف فلي خوارنا كوهجا فديا مدن ديوي بكوجن. لاليكي دنجي نجات پرستين ترك الباجار إزميرية تركيا إيريشي زاروكا كي دنيا سوري كر. دايريشا لسر زاروكي بالنافي عز الدين الأساني 15 سالي دا بگراني بريندار بو. لگوری آگاهین هاتن گرتن هستی سری پوز و درانین وی شکستنه هروها جسر هشی خوچویا مالبات دیار کر کو باوی ریشکار گفلوان خواریه کو هگه گلی بکنه ده توی کوری وان یه بریندار جترکی درخنه دناوا دمین داوی ده یک جنوچین کو هری زیده با هری زیده ناوی واند ناوا نوچان ده درباز دبه همام دکاریم بیجین پارێزگەها دۆهۆکیە ji ber kom bi taybet piştî meha dawiya hezîranê û destpêka meha tîrmehê rojane dewleta Tirkiya qirker sewqiyetên xwe yên leşkeriyên li van herêman pêk tênin li ev nûça me ne têkildarî sewqiyetên dewleta Tirkiya dagirkerin têkildarî cetên wê yên Daişê yên bi hevkariya pedekê li xaka Başûrê Kurdistanê û bi taybet li herêma parêzgeha dûhokê bi cih dikine herî dawiyê vê carê Çavdêriya Sûriya mafê mirovan ji ragihand ku 400 çeteyên dewleta Tirkiye li Sûriyeyê perwerde kirine birine li herêma berwara û bi taybet ya herêma parêzgeha Duhokê ya Başûrê Kurdistanê bi cih kirine bi hevkariya pedekê her wiha çavdêrî ev agahî ji li ser wê yekê zêde kir niha dewleta Tirkiye ji bo çeteyên xwe yên ku dişêne Nîjerê yên ku dişêne Libya yên ku dişant Azerbaycanê بقاسی $1500 دست نشان کرده بوده جبو این کل دیش گریلین آزادی کردستان شر بکجی اف نرخ پری کد دوانشیم دو قد زیاده کریه و تویوی کش خو روزانه جی سوقاتین داگر کریه دولت ترکیه سر خاکا باشور کردستان دوام دیگه نتنی آگاهی کردن جه کو اوجی ناوندا بلگه کرنا بن پیکران آل سوریه جی با آوای که برفرهی تکلداری وکن وچک پاروکر کم دولت ترکیه بیتری 300 چتین داعشی لسر خاکا پاریزگاه دوک یا باشوری کردستانی بجه کریه. دولتا ترکا قرکر جبو چتین خو بشی نشر لدجی گریلا پریوان زیده دکا. جبو هر چته که لدجی گریلا شر بکه $3,000 امریکی و ورداین. ناوندا چاودێریya mafê mirovana Sûriye ve agahî bawayekî berfereh parve kir. Dewleta Tirk beriyan hajî ji bo çeteyên dişandin welatên cuda
بقاسی 1500 دلار دداوان. لی دیاره دشری خویه بگیری لین آزادیا کردستانی را چه قاسی تنگا بویه که حتی نرخ پریوان چتیان جی 2 قات زیده کریا. چاودیری دازانین که حتنها 400 چته شاندن باشوری کردستانی. حتی هین بون که اف چته ین کوما الحمزات سلطان مراد و سلطان سلیمان شاهن. چتین که هاتن شاندن بری دداگر کرنا عفرین سریکانی و گری سپیده جهه خوا گرتبون. نها اف چته دبن پاری زوانیا پدکی ده لدجی گری لین آزادیا کردستانی شردکن. چاودریه دازانین که حتی انها بصدا نچتهی جبو بچن شر ناوی خواه نویساندنه. بریانها جی دولتا ترک چتین خوین جسوری شانزبو لیبیا، صومال، ازربیجان و نیجری. لآلیه دن جی ناونده بلگه کرنا بن پیکرنان جی بدزا خویانه که همان آگاهین شاندنا چتیان جبو باشور کردستانی پشت راست کره. ددا خویانیه که هاتا بلاف کرنده و هاتا گوتنه. دولتا ترک لحریمین سورین داگرکری بسر هف چتیان پرورده دکه و دشینا باشور کردستانی. ناونده اشکره کر که حتانها بهتری 300 چتین داعش لحریما برواری بالا یا دوهوکی هاتنه بجیه کرنه. لو هزانه که امر دین بو منطقه برواری بالا سروی 300 کونه ارهابی کانی زمانی داعشان لگلا. برسم ولاما. بناو رسم ولاما. بریان هاجی بردف که ینه که سادی احمد بیره بدزا خویانی که چپامنی راگهاند بکو پدکه و ارتشا ترک بهتری 300 چتین داعش لحریمان ناو بهوری بجیه کرنه. بیره آنی بو زمان کو اف چته همو بناف و بلگه لگلوان هنه. ناوند راگهاندن او چاپمنیه یا هپگی ناسنامه گریلا سورو خزگونیس کود سال 2022 ده لگاری شهید بو اشکره کر هپگی سرسخیش مالباتا شهید را خواست او سوزا بلند کرنا تکوشینه دا. ناوند راگهاندن او چاپمنیا هپگی ناسنامه گریلای کود سال 2022 ده لگاری شهید بو اشکره کر. د داخویانی هپگی ده لسر تیکوشین و کسایت شهید سورو خزگنوس او نرخاندن هاتن کرن. ام هفره خواست سورو خزگنوس که 23 تیر ماه 2022 لگاری تولی کاروان شهیدان بو بریزداری ببرتینن. زاروکی فدکار ایگل می آمده هفره سورو د پیواجا برخوادان ریوبریا خسر ده ببریارداری که مزن تولی نوارفین تیکوشین بو لدیج ارتشا ترکا داگر کر کد نوا تیکوشینه که بیناور. هفره مل هرمین پاراسنا ین مدیای گلک وظیفه شورشگری بلایقی بجیه آنی به تبلیبون خواه بمورال و کلجان بو ملیتانه که آپوی میناک. آزادیا گل مل لسر هر تشتی رید نرخان دوی رید بفدای شرکر. جبو کود سرکاتی خورد بکر تجاری جرسه تبلیبون مشغول قبول نکر طرز بسرکاتی و هات گرتن ببین برسه که خورد و دست سرکاتی خو خورد بکن. به هفرتی خویا خورد و سکنا خویا ببریار هیز و مورال دا همو هفرین خوی دردور. باور کر که کردستان سرکفتن انچاق به خطا فدایتی پیکانه تمیجی به فدایانه تیکوشیا. هپگی جمالباتا هفری خواه سورو خزگنوس و همو گلی خوی ولاد پارزین کردستان را سرساغی خواست و گوت ام سوز ددن که میراتیا تیکوشنی یا که هفری ما سورو دوری مکری به سرکفتن تاجدار بکن. آگاهین درباری ناسنامه شهید وهایه. آزاد یانده بناسناب سورو خزگنوس لآمد جدایک بو د 23 تیر ماه 2022 لگار شهید بو. ریبری قنالا کینن داهن هاشم درباره ایدش و داگرکری دولت ترکیه لسرخاکا باشوری کردستان داخلی و گوت آرمانز ترکیه یا وی جاری مزنتر دخوازه وی جاری لناوا خاکا باشور بمینه او ده همو وارده داگرکری آخوا پیک بینه دوی چاپمنیا کردی داگرکری بخه روژوا خواه. جبر به هلوستیا عراق آليا سياسيا هريمي وهفكاريا بدكي
êrişên dewleta Tirk a dagirkeriyên ji bo dagirkerina xaka Başûrê Kurdistanê dewam dikin. Di demên dawî de dewleta Tirk bi sedan wesayetên zirxî û hezaran leşker veguhestiye Başûrê Kurdistanê. Sewqiyet jî hemû bi hevkariya PDK pêkitî. Derbarê mijarê rêveberê kanala KNN ya Slêmaniyê rojnamevan Dahên Haşim axivî. Rojnamevan Dahên Haşim diyar kir ku armanca artêşa Tirk vê carê cudaya wiha pêdeçû. Eger boî bikire bêguman li parçekanî tirî Kurdistanî jî de bi dirêjayî mêjû dewletî. Tirkiye vê carê bi armanceke hîn mezintir hatiye nava xaka Kurdistanê. Mixabin hikûmeta Iraqê û aliyên siyasiyên herêmê dijî dagirkeriyê bêdengin. Dewleta Tirk bi vê dagirkeriyê dixwaze vê carê li nava xaka Başûrê Kurdistanê bimîne. Hatote xaçî herêmê Kurdistanê serin zedeyî Dahên Haşim da zanîn ku dewleta Tirk dixwaze xewnaxweya mîseqa millî zindî bikewt sala 2025 de jî vê plana xwe bi xemeriyetê. Haşim li dijî vê yekê got xelkî Kurdistanê em dagirkariyê em careyan pêwîst e aliyên siyasî û xelkê Kurdistanê li dijî êrîşan rabin serxwe. Nebûna helwesteke dijî dagirkerî û êrîşan jî cihê xemgîniyê ye. Divê dewletên ku Kurd lê hene pirsgirêkên biriya diyalogê çareser bikin. Ji bo vê divê hikûmeta Iraq û Herêma Kurdistanê jî hewl bidin dawî li van êrîşan bînin. Rojnamevan Dahên Haşim di dawiyê de ev bang li medya Kurdî kir. Hemîşe de witirêt ke pêwîst e Kurd waz li Divê medya Kurdî li ser êrîş û dagirkeriyê hişyariyê belav bike. Ji ber ku ev êrîş ne tenê pêvajoyeke leşkerî ye, di heman demê de armanca dagirkerina çand, aborî û xaka Kurdistanê. Partî Demokratîk Kurdistanê ku li dijî sewqiyetên dagirkiriya dewleta Tirkiye hevkariyê dike û bêdengê di aliyekê de jî piriye başêwiya heye ew jî çiye divên û çima de ye ku duh endamekî tevgera guran seryas ewnî li hewlêrê ji aliyê asayişa PDK ve hate revandin piştî wê jî asayişa PDK bi aweke hovane ew işkence kir. Derbarê mijarê de ofîsa tevgera guran a li hewlêrê daxuyaniyek belav kir. Di daxuyanê de hate gotin hêzin asayişê yên girêdayî PDK endamê wan seryas ewnî ku tenê ji bo parastina mafê xelkê kiriye revandin û işkencekirine. Tevgera guran ragihand ku asayişa hewlêrê jî işkenceyê berpirsiyar e. Hêjayî gotinê piştî ku seryas ewnî hate işkencekirin du hate berdan. Ewnî ku ji medya navxweyî re axivî heta hate dîtin ku di nava xwînê de maye û hatiye işkencekirin. Em bi Şengalê dewam bikin. Li Şengalê êdîm rêveberiya xweser a Şengalê ku têkoşîna xwe ya 10 salan encamê digire ev têkoşîn ji bo vegera xelkê Şengalê aramkirina cêwan û bi rêvebirina xelkê Şengalê ye her divê çarçoveyê de herî dawî du hujîm şandeyeke zêde ya xelkê Şengalê ku li kampan diman vegeriyan li ser cih û warê xwe Wezareta Koç û Koçberan ya Iraqê jî ragihand ku 2000 êzdiyên din li Şengalê vegeriyane êzdiyên ku vedigerên jî dibêjin cihek ji ser xaka wan xweştir ji bo wan tune ye. Têkoşîna 10 salan a rêveberiya xwesera Şengalê encam digire. Gelên êzîdî kampên Koçberan li terîkînin û berê xwe didin Şengalê. Rêveberiya xweser vergera gel weke destgeftiya herî mezin dibîne. Tevî hemû şerên taybet êrişên dewleta Tirk û astengiyên PDK jî koçber baweriyê didin rêveberiya xweser û hêzên wan yên parastinê û vedigerin ser cih û warên xwe. Duh jî komeke koçber vegeriyan aliyê şemalê ya Şengalê. Koçber ji aliyê meclisa dugirî ya Şengalê û asayişa êzidiyan de bi germî hatin pêşwazîkirin. Hevserokê meclisa dugirê Xêrî Şengalî ku li cihê pêşwaziyê bû diyar kir ku ew bi vegerê serbilindin. Rastî cihê feqr û serbilindiyek em li dema dîsa ji Başûrê Kurdistanê berê xwe de cihê ba bûkala. Rastî yanî em nizan çendê mesela yanî kêfxweşike mezin e. Yani em li dema dîsa biryar da vegerê ser axa xwe cî warê xwe. Rastî em cî weka meclisa dugirê em
ام جهادنا پیشوازی عملت خو بگن ام خدمت عملت خو دینا روح خو جان خو کوچبرین وگریان جی کیف خوشی خوانین زمان گوتن دوی هرکس وگره سرجه اوانین خو يعني شعورك قالك خوشمي فكرنا سرجه بابو كالي خو بري افده ساله من نازح الكامب هذا والحمد لله ما لها موافقه بخدم ام هيفيد كن هريك حسامه بكا فقر يجي وارد خو لان في ذا مجد ارضي خلقينينا هر درجه وكا ما الاسلام وطن اسلامانينا وزارت کوچ و کوچبرانی عراقی بداخویان یکی راگهاند کو 1841 کوچبر این لکامپین دوگره بداخوازا خو و گریان سرجه اوارین خو ین لشنگالی هجای کوتنیه ببریار وزارت کوچ و کوچبرانی عراقی تپاین حتی سری مه تیر مهی همو کوچبرین دوان کامپال ده و گرن وارین خو ام درباز روشا غزه ببن ارتشا اسرائیلیش دو و ایریشن خو ین سر خان یونس آشریدا غزه زیده کریه وزارت تندرستی یا فلسطین جی راگهاند کو لخان یونسی جمرا مریان گشتی هفته کسان هر وها دیریش او سردگرتنا اسرائیلیین لسر دو باجارین شریعه روش آوا ده جیم 7 فلسطینی مرنه دو سد نوت یک روژن شر اسرائیل حماسی ده هجمارا مریان زیده دبن. وزارت تندرستی فلسطین یا لغزه بلانچیا داوی پاروکر. لگور وزارت ده 24 ساعتین داوی ده لشرید غزه 84 کس مریه 329 کس جبریندار بونه. تevلی وی که هجمارا مریان درکت 39,000 نوت کسان یا برینداران جی درکت 9,147 کسان. وزارت تندرستی دو راگهانده بو که دو اپراسیون دان سبیا هیزین اسرائیلی لخان یونسی ده هفته کس مرنه زیده 200 کس جی بریندار بونه. لگوری نوچه AFP ارتشا اسرائیلی ده داخویانی خود دیار کر که بالافرین شر و تانکان چکدارین لحرمی کرنه هدف. ارتش تقص کرد که هیزین و زیدتر سیه بینسازین سربازی لخان یونسی کرنه آرمانچ که بالافرین و دپو یک چکان خالین چافدریه درگهین تونلان ناوندین که جعالی چکدارین حماسی و تینه بکارانین بمب باران کرن. دو سری سپی ارتشا اسرائیلی جه فلسطینین کل روشلات خان یونسی یا لباشری شرید غزه دجین خواست که بریا اپراسیون دست بی بکه جه هرمی درکوین. دمهن داویده ارتشا اسرائیل اپراسیون لشکرین تند لگلک دورین غزه پیکانینه. هر وها د ایریش و سردگرتنین اسرائیل ین سر باجارین تولکریم هبرونه ین شریا روجاواد 7 فلسطینی مرن. هات ادعا کرن که جوان کسان دو کس اندامین حماس و فتحینه. لگور نوچه آژانس رویترز پیشتی که هیزین اسرائیل باجار تولکرین بمباران کرن دناوبرا فلسطینیان و لشکرین اسرائیلی ده پفشون درکت. چافکانین فلسطینی دیار کرن که اندامه که حماس و اندامه که فتحی هاتنه کشتن. وزارت تندرستی فلسطینی راگهاند که یک جی کسین مریه جنه ناسنامین دو کسین دنین مرنه جنه دیاره. لعالی دن بردف که ارتشا اسرائیل آنی زمان که چکدارین لحرمی تف دگرن بونه هدف ایریشن هوایی پفچون بردوام دکن. وزارت تندرستی فلسطین راگهاند که ده ایریشا اسرائیل لسر باجار هبرونی ده دو کس هاتنه کشتن. ناسنامه این کسین لور مرنه هیجی نه هاتنه اشکره کرن. هجمارا فلسطینین که جه هفته جود ماه 2023 ور و لشریا روجاوا و قدس روشلات ده ایریشن هیزین اسرائیل ده هاتنه کشتن درکت 285 کسان. دو وقتی که ارتش اسرائیل با آوای که هری دشوار ایریشیم فلسطینیان دیگه ایریش شرید غزه دیگه ده نکوکیا دنابرا حماسی او آلیا الفتح دهیا کو اف نکوکیش بو ورد چاره سر کرن و جاری هر دو آلی جه لپایتخت چینی پکین لحف جویان کم وزارت کاری دروه یا چینی لحف خاطن ده آمده کاری کری بو ارگانیزه دکر او دوی چارچوبه دجیم داوی هر دو آلیان لسر پیمانه که
یا جبو لحف کرن و امضا کرن وزارت کاری دریا چینی جی راگهاند کو اف هر دو عالی لسر حکمتا دمکی یا جبو پیک و رژیم لحف کرنه. حماس و فتح لشریدا روجاوا لهف کرن و جهبونا خویا 18 سالان بداوی کرن. بارتيان لبكيني بيمانا يكتيا نتوي إمزاكرن. واليوم احنا إذ نوقع اتفاقية حماس راقهان كوان بري خصنين دن إن فلسطيني ركو فتحشي دناف دايرة جيشتنا چاره سريه كي يكتيا نتويين. بيمان لبكيني بمزابانيا چيني هات إمزاكرن. 中方愿意同有关各方加强沟通协调。 وزیرین کاری درویی چینه وینگی آنی زمان کو اوی پشتی شر لفلسطینی کو دکلراسیونا پکین امضا کر حکومت که لحب هاتنا ناو نتوی یا دمکی آوا بکن. وان کو برپس پایا بلند حماس موسى ابو برزو لیدری فتح محمود الالول و نونرین دوازده کومیندن این لپکینی آنین جنهب گوت ده همان دمه دجبو پسکری که نافایی یک کومین فلسطینی به پیشگیری ناو نتوی را لحب کرن تکرن. بانکی دیار کر کو چین جبو آرامی روشلات آناوین رول کدن دلیزم. دسر شرکو هفت جوتمه دج آلی حماسی و هات دسپیکرن را هفت مهدر باز بون و ده انجام ایرشین اسرائیل ده زیده تری 39,000 کس کو پرانی آوان سویلن مرن. 携手推进加沙战后治理。 بانک تشکیلیا جبو آگربسته که برفره ماینده و دومدار لفلسطینی کرم. هفکاریا تندنابره هر دو کمانده بری ریلوان گرته بکو بکینن هفکرنه که مایندم. ده هلبجارتین 2006 ده حماس بو یکمین و ده هیاما پشتی هلبجارتین ده جی شرکو به تفگره فتح را دست بیکر و گوهری شر چکداریم. سالادن حماسی چکدارین فتح شخصایی درخستن و بود سلاداری یکانه یه هرمی و جبه دمی حتی نهات هلبجارتین نهات نکرن. پارتیا فتح کو بناوی تفگیرا رزگاریا نتویا فلسطینی جی تی بناو کرن جعالی سروکی فلسطینی محمود عباس و تی بریوه برن. لعالی دن اسرائیل لدجی هبونا فتح و حماسه یا لغزاییم. מוחמד דף הוא רב מרצחים, רמטכ"ל החמאס. سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو دداخویانی و خیم بریده گوتو بو بی تنکرن حماسه او شر به داوی نکن. هر وها نتانیاهو لدجی و گراندن ریوبریا محمود عباس جی بو غزای درکت. لأتوبيا شمتنا آخر رودا ولاتين كو هول دان كسين دبن آخدم عردد آسي مابون خلاص بكن وجاري شمتنا دوامين بك خاط او جلك اف كسين كو هول دان رزگار كنين دكرن وجاري بخامرن او دبن آخدمان سروكي آجانسا برسي و آفات یا نتوي راگهاند كو حتى نها تنه لدو گندان جنازه 157 كسن هاتنه ديتن لأو بفكارن كو جمارا مريان گلك زيده تره. گوفا هرمک ایالت باشور اتیوپیایه و بقاس 320 کیلومتر انج پایتخت آدیس آبابا دورم. باشور اتیوپیا یک جهرمین ولاته ایکو هری زیده دمهین داویده جبر باران زیده و لهی باندور بیم. افدمک دی سال اتیوپیایه شمتاندن آخر رودام. کسین کو هولدان دشمتین آخیا کل هرم گوفا یا اتیوپیای پیک هاته کسین دبن عرده ده آسیبون خلاص بکن لجیه بیاری شمیتینا دیمین پیک هات عمرن. رایداره که لولات افریقای روشلات اتیوپیای را گهاند که شمیتینا آخی کل ولات قومن ده هجمار مریان در کس 157. رایداره که جهرم گوفایا باشور اتیوپیای را گهاند که هری کم 5 کس روژا دشمی مرنم. سروکی آژانسا برسوا آفات ناونتویی مارکوس ملسه که به تلفن آگاهی دا آژانسا نوچهان آرو ترسه آنی زمان که خباتین لیگرین و خلاص کرنی بردوام دیکن. مارکوس ملسه را گهاند که حتی نها لدو گندان جسده 157 کسان هاتنه دیتن لی او باور دیکن که ونداهی جانی زیده دبم. لگوری نوچه بی بی سی ایوارا یکشم و سبا دوشمه لحرمه که چیایی
یا لهرما گوفای کو بارانک زیده لی باندور ببو شمیتینا آخه پیکات. دیمن جیه بویری هاتم پاروکرین ده هات دیتن کو گل لقادا کو لی شمیتی کومبونه و هول ددن کسین دبن آخه دمانه خلاص بکن. مدیری گشتی گوفای مسکر مود کی آگاهی پاروکر کو دناف کسین کو دشمیتینا آخه دمیرنه جن زاروک و پولیس هنم. بردف که حکومت کاساهون آبای هنگود ده بارانک زیده باریا و جبر شمیتینا آخه هن کسان جیانا خوش دستان. آبای نهدیار کر کو پشتی شمیتینا آخه صبح روژا دوشمه خلک هرمه تبی پولیس لجه بویری کن بونه و هول دانه کسین کو دشمیتینا یکم ده مقدور بونه رزگار بکن. بله بینرین هجام لوردگی جین داویا بلتنا خویا ساعت هفتان او دبیجین حتی صبح جاری کدن ورین پیشیا و بمینندنا با خیر و خوشیده ارشاد و بختار.